in all the surrounding cities and municipalities, pili na gikayo. Sa iban, may Lopez, may Jollibee, and every other institutions and businesses nga ara dira. So, sa atong nakita dira, there is something wrong. And that is the reason why Gilbert is running for mayor in the city of Bago to give some klaro nga direksyon para nga ang Bago magpadulong sa matutuod nga kauswagan, sa matutuod nga palabutan para sa taga-Bago. Thank you. Partner, we will hear the answer from the Bago Mayor about uncertain